Ayo. Ayo kau ke mana tuh? Hah? Pak HP orang murah lah tuh Pak. Sudah nonton HP itu kopi. Bukan orang gak telepon. Jadi nelfon aku. Sia, anjing hareudang bagong hayuk we sarete. Sia, tuh nyeri. Aing mah. Hadis anjing tina aing molorna mau di dieu bagong hareudang di imah mah. Ini udah main atuh. Keburu sia rek ngilu mah. Ke mana tuh dah mana? Tuturkeun we aing anjing. Oh buru atuh. Mana ari mana? Gaheng sia tuturkeun we aing atuh. Tidak ada. Molor ai sia geus beuting goblok. Ayo, aduh. Di dieu Oh, nih. Tidak. balik nah kadinya salah. Mila, tuh. Kela, perasaan teu mesen cai, emang ieu kanggo naon ieu cai? Panjang dibanyut kan atuh. Nah, dikieukeun ah. Panjang konten namanya lucu. Dong lu sorry atuh lah aing nangis kali. Ampun. Nah, kemana deh? Cai. Anjing. Dam. Main bisa beli biola. Sia aya we di mana-mana anjing. Guru. Naon eta? Biola. Itu mah main lah. Hayang era. Teu hayang era bisa disangka balarna. Kuas teu hayang aja sih ya itu. Apa? Aing hanas meuli atuh jangan malu Pokoknya dia sama tuh salah. top di dia. Terus kumaha? Enggak sepi. Ngetik sia. Kena tuh biola. Dam, kenapa? Modal. Antar kasih pian yuk. Langsung pegang. Tadi yuk. Antar kasih pian. Kan dia ketinggalan tuh tadi tuh gimana? Tekan tingali Astagfirullahaladzim. Sok pada naon? Didinya sulumputan wae euy. Selurutan lalu. Piraku teh inget eta hutang geuning. Aing mah tuh hutang. Bayar tuh Yan, teh. Hutang naon abe? Anu 3.500 teh ah basa mulai sorabi. Pulangna geuning. Sok dia kan bayar ke aing dia. Nah, Anjing. Oh tadi tuh. Aing mah teu boga hutang. Bayar. Ah, tau kan itu saya sih. Bayar. Kan tadi tadi mesti. gila kieu bae nya kopi teh. Teu laku mahal umpama kayak gitu. Cek aing mah anjing boga pagawe kieu mah anu digawekeun. Pecah. Ah, kopi ah. Mas. Kopi Mas. Di kafe. Ah. Manis. Kopi macam apa ini pahit sekali? Ngapain kamu ketawa? Jangan ketawa-ketawa. Ya kan Mas, emang pahit kopi di kafe mah nggak kayak pahit. Apaan kok? Kaledek dam. Gak kayak pahit. Letak tak usia. Sia goblok. Letak goblok lain di. Astagfirullahaladzim. Cip. Aya bos itu bos. Kenal bos? Biasa kesantuy lah. Dia bos pinjam duit 100 mah. Uy, Sok bobo, bilangnya pinjam duit 100. asli nawa. Kita pinjamkan ke dirinya Malila, euy. Kieu we bos. Lamun moal nginjamkeun duitnya.
Ini yang pamajikan atau sabeting bos. Euy. Halo, kumaha? Atuh ke atunya. Kurang dari hotel lah ya na. Yo, gas. Kurang yang perlu lah na. Oh, ya perlu. Ayo perlu lah. Yo, bro. Hati-hati. Pura rusuh, bro, kadir. Bro, ampun aja. Tapi dah berani. Pangong, nih. Mana ya anjing? Mana ya? Ya mana ya ini? Siap nih, ayamnya di mana-mana. Iya. Ya. Ya. Tadi di itu, tadi dia. Ya. Cina, eta mah gitu. Bisa hati. Udah, ya. Teu hayang tuh, hanya. Jadi barong ayam. Ganeng. Hahaha.